Akpa, mi takpe na hehe kɔna katã et mi dogbena vodukɔ tso edzeƒe va se ɖe ɣetoɖoƒe tso dziehe yi ɖe nyiehe. Eʋeviwo le gbedzi kple aƒe sia mi ne ŋue mi. Egba ganye xɔtutu ŋkeke tɔxɛ aɖe elabe miena mi nya be teƒe tɔxɛwo le aŋlɔ me. Eʋevi geɖe enye eƒe dzidzɔ be yewo nye teƒe yawo. Gake ɖe mina mi nya va yi be evi yi ke be yeanye nua enya nu. Leke ame si tsatsa eyi dzi le aŋlɔ me hã. Wɔna ya ele mia fofo pike amevɔ ƒe atata. Aƒe ifɔ menya fɔvɔ. Mia ge ɖe mia fofo dzi miakpɔ ɖa be xɔtutu kawoe gale si na mi ku ɖe ame si tsatsa le aŋlɔ me ŋuti. Miɖo ŋku dzi va yi be eɖe ŋu ɖeka eve aɖewo mena mi kpɔ ku ɖe teƒe ya nu. Ena mi nya be le aŋlɔ mea ame si tsaƒe ɖeka koe nɔ anyi o. Wɔme etɔ̃e. Gake enye dzidzɔ kple dada na ye be atɔkɔtɔwo la wode dzesi woƒe teƒeawo. Leke wɔnawo gale. Mina miage ɖe mia fofo dzi. Mia fo. Agbe ŋu ake. Beka dze miaƒe me li nyuie. Akpe. Egba ganye dada be mi va ɖo atɔkɔ. Dzi be yewo nye yewo ɖokui. Elabe ame yi ke edzi be anye ɖokuia enya dada nɛ. Ne yi ƒo ge hã eƒo ŋu kɔ ɖe abɔ dzi tɔe. Nya ke le asiwò na ma kple viwo gba. Le nyateƒe ma nya nye dada nye nye degbe yi ke nye ʋegbe. Ale be ɖeviwo kpɔm mi le afi ya menye wonyo ke boŋ wo dometɔ yiwo ɖe asi wo ɖokuiwo ne wo degbe ʋegbea sɔsrɔ̃. Ale be enye nye dzidzɔ blibo be woava afi ya. Kpuie koa abe le mieve kluvi bɔ me le atɔkɔ ne ɖe. Kluvi si tsatsa miegblɔ be emo tɔe nɔ si. Emo gbãtɔ ye nye mia domi domestic English wo gblɔ. Le ema mea ya mietsɔ ame eɖoa miaƒe fenyinyi kple nuwɔwɔwo teƒe. Wokplɔ ame aɖewo dzonɛ. Wo dometɔ ɖewo woɖo teƒe aɖe ne wonɔna. Afi memawɔ dometɔ ɖewoe nye fiasiɖiwo alo etrɔ̃kosiwo woli. Kabakaba evelia ye nye aʋawɔwɔ. Dukɔ ɖe natso alo du aɖe natso adze nɔvia dzi ne wowoe woɖu wo dzia ke wokplɔ woƒe amewo atsɔ dzui. Etɔ̃lia ye nye ayi nye amewo ɖo nyasi tsatsa na wo koŋ. Commercial slavery. Ya woɖo agbe abe afia miele fia ne ɖe. Menye afia ye wokpɔ amewo le ne kluvi wonye kluviawo. Wotsana eya egbetɔ me, adzido me kple ɖafɔɖutɔwo me. Afi ma wova le amewo tsonɛ kple amewo tsonɛ kplɔna. Ke ne wotso wo vea teƒe aɖe le atɔkɔfia wɔwoe wokɔ wo ɖo. Hafi eʋu meli eva lɔna eyina ɖe afi asitsala amewo tso. Yita be woɖo ŋku kluvi si tsatsa ma dzi ale wo kplɔ mo va atɔkɔfia ʋu va lɔna yewoe be atɔkɔtɔwo metsitsiawo ɖoe heɖo afia be wòanye ŋkuɖodzi ne yewo. Akpe. Ena mi nya be kluvi si tsatsa ha wɔme etɔ̃e. Gake ha gãtɔ yi ke ne woƒle amewo eve drena le gbeta ye ƒe wɔna ye no dzi. Ye ƒe wɔna ƒe ŋkuɖodzi le atɔkɔ afi ya. Ale be kpɔtɔewo la wogale mia domi egbegbea. Woli egbegbegbe le kpɔ ɖe me. Miesi be be miaƒe gbegãdzi kple tɔwo maɖewo wɔ asi ɖe me wo viwo ŋuti ega xɔm ɖe wo ta etsɔtsɔm ne amewo wokpɔkplɔm edɔwɔƒe yi me yi ke ɖevi mo mele be wonɔ dɔ ma wɔm ha ɖe o. Gake yiwo wodzɔ nenema kɔ wova zu kluviwo ne ame yiwo siwo ho ga le. Nenema ke egbegbegbe nyɔnuvi aɖewo wodzilawo woxɔ ga ŋutsuwo si etsɔ wotsɔ ɖɔ nu eli wo wɔwɔm. Ale be mɔ vovovowo li ke me mietotom
ega le kluvishi satsaɖi gba. Akpe mekaɖe dzi be ne nye dzila le aƒe me mia ŋkɔ sem mekaɖe dzi be adzi be yeado le kluvishi tsatsa me yeviwo hã nado le kluvishi tsatsa me mekaɖe dzi be enye ŋusɔsrɔ̃ tɔxɛ aɖe na wo be na ade dzesi be egbea yeate ŋu agblɔ be kluvishi tsatsa meli o gake wo ŋutɔ hã ga kluvishi tsam mina miavo mina miakpɔ gbɔdzɔe ele gbɔwò be na wo ŋutɔ woƒe tsatsa fi mi va maɖewoe le teƒe ya nu eye maɖewoe ƒe dzikpɔkpɔ te teƒe ya le mekaɖe dzi be le miaƒe tsaɖiɖi mɔ wo mea teƒe aɖewo mia ado ɖo miakpɔa abe ʋevi enea anye nu yi ke agbe dzi na o elabe ame gobi aɖeke mele teƒeawo dzi kpɔm o míada akpe ne míawo fo yi ke mi va do goe le afi ya. Ya yete me ba fi ya yete e me kpɔ agbalẽ aɖe le fofonye aƒetɔ gbɔ dosu ƒe edrɔme si ke nye afiatsogbalẽ aɖe ye me kɔe yi ne aƒenɔ wova eɖo nia ɖe afi ya. Afia be ne miase gɔmea teƒe ya ɖoɖoa nye teƒe aɖe yi ke mieɖo be yewoakɔ atsi nyigba nyawɔwɔ nu. Nenemae. Akpe ale be gaƒoƒo ma aƒenɔ abla kumasa ye nye mɔmefia ne keta mi da akpe nɛ be ete da afɔ ya domaʋi ne me da afɔ kaba oa teƒe ya manɔ nyegba miakpɔ ale be le wò dzikpɔkpɔ tea fi ya godzia eli egba ke asitrɔtrɔ ɖewo gale ŋgɔ yi ke mi de tom be yewoawɔ yi ke be teƒe ya na aga aɖɔ tsɔ wu eya. Meɖekue nye tɔɖiavi ɖeka le ege woyɔe be Denis Adalete wo kple ame yiwo va wɔ research hafi miewɔ afi ya numekukuwo woɖo afi ya wo nu ƒom ko wo gbɔna va ekpɔ dzi afi ya hege atu ɔfisiwo ɖe dziaƒo ye nye ɖoɖoa le tome na mi. Akpe mekaɖe dzi be nɔ nye be mi kpɔ teƒea ɖewo le kpɔɖeŋu me ale yi ke wobla amewo ale woƒo mo ƒe nɔnɔmetata yiwo wɔ ne miakpɔe fifia wo megale nɔnɔme nyui aɖeke me o kaka ye ma miawo fo gblɔ be yewo de ɖoɖo tome yi ke be yewoawɔ gatrɔ si teƒe ya nu ale be yewonye be etsi eƒom nutatawo ƒom ewɔe be wo gbegblẽm kaba ta yewo be yewoawɔ gbadɔ ɖe afi ya dzi madzidzi o mekaɖe dzi be wo hã nye ʋevi nye dada no be teƒe yewoawɔ no tɔxɛ ne gomekpɔkpɔ ɖe le wo hã asi o aɖo ŋutete ɖe le wo hã asi o ne be ya akpɔ teƒe yawo gbɔa atia na mianya fa mieda akpe na mi. Wa dzigodzigo be so ɖe gbe miawo no aŋlɔ ba dzigodzigo ke so ɖe gbe miawo no dzigodzigo ke so ɖe gbe miawo no aŋlɔ ba dzigodzigo ke so ɖe gbe miawo no aŋlɔwo tso tu ya va ƒe ŋlɔwo tso ye ya va ƒe babawo ŋutsu me sia kuolo be so ɖe gbe miawo no aŋlɔ ba dzigodzigo be so ɖe gbe miawo no. Mama yakagbe enye nyɔnu na ŋlɔwo ye dadavia wɔme etɔ̃ wo ya tsi agoeʋa ye wòdɔ ahɔ̃gbadza ye wòyi ya de tu ewu amewo ye yakagbe va nye nyɔnu fia ne aŋlɔ ye ma tsɔ kpui. Akpe.